Mayam Krumzere don't get impact news ne Raj Nongthombam Manung hari 360-degree analysis of news and events the Mayam Batarano Chari. Manipur gi tangdu laita the bagi piba mai batar huzik tha manga hen gidana tha taru sangzele mamang du haja ki ba koi tha masing novin masing thira ga lege dori bra camp sangna Manipur gi tangdu laita the bagi pibam se dum lege dori ke no mai ka pasu lep to mafam mayam su dum jawri nauna kapna basu mafam dum tholak li he batare duna Manipur gi lairi ba film masi tangdu laita film da halapangam da ba masi karam matam da lakata ke samna harab da solution hai tare to bu so as a solution makti solution si koi gi solution pam ba kanguna solution hai be wani aduga koi valley gi onadi madu solution hai ga dori bra valley gi onadi peace por normal se lak pa duni kenu da demand ama tawgi ba leita bani na solution hai ba gi bahum du makti leita male du bu mayam gi apun ba gi khangna ba solution ama kari gi hoji phau por pangam dribno samna harab da normal si amadi peace hanjal han bangam drib se kari gi no kayam sangna Sigi film sida lai higadagi haibagi wapam duni hairibu wahang sigi matang sida khana ne no tang se impact news ki Manung honi ki thamdang sin dulai viripasi joining us tonight on Manung HUTNA social scientist Oja Dr. Dhanabir Laishram ne hamto Dhanabir Pataram Nokchari welcome to the show appreciate you joining also joining us All Manipur Bar Association AMBA ki president Oja Puyam Tomcha Oja Tomcha Pataram Nokchari welcome to the show appreciate you joining too and also joining us Infal Review of Arts and Politics ki editor Oja Pradeep Phanjoubam ne Oja Pradeep Pataram Nokchari welcome to the show appreciate you joining too ahan base Oja Dhanabir de dumlak chai Oja Dhanabir akoina third May dagi ngasi bobo ubuji ta khoi usi kai thoki zimiam loi khangna re palaroi ko yes adagi center na zu magi proper intervention tawde habjum zu khangna re na cha adagi 355 chana de mare na razu chana yena dum low tare right leriba pochin na cha that means home department simli delhi na pura pai bung to ine ado phan ge di yaw poni ado ngasi boboda any khanar na inari jung jida center da ge ju state da ge ju political solution ge was ma songa ngana dre na tra adagi miyam na pamba demand ju am to pidri hojiki panbiri ba popi gi wagera adagi illegal immigrants gi wagera loina baksi ju adagi di nungmai kamna badi lepte na tra ado masida center na maroina home na lebhan ge na hire ga dingal lingi de lebhan lomba ya ba pot leiba ado hoji amu kitang lurai sina hoji panbi bedo transnational conspiracy gi matang si lak da di mu defense su adagi di external affairs su home zo home chang dung torena hoji ji internal oi dreba mu external europe dong na leibegi matang sida aina sum khanjabada chorapa samlapa ma sum yeng adine ai article ma khoi Bangladesh ki Delhi Observer na magazine da Mir Mashrab Hussain ina mana maji chief editor ni amoigi Mohalam di news agency ko mana Kukisi National Army fires regional threat in site na May 23 da phongba 2000 handaki sahi si ki phongba article ma pai awda sahi si ji channel isina akoi da semelun gangte phare ko ena phare ko maji interrogation tore kan da sigi hojiki transnational conspiracy gi posi NI gi report gi khara thengna re dena ko adagi di in the meantime sida lin gangte na Canada dagi torisi namta gi president masi mana sidi thoina NI na thibdi nate ko akoi gi Khalistan jingi video clipping me am yeng ma yaw paneba yaw da su live thib ha ga dar ma gi ko moi gi gurudwara sida sai British based gurudwara se si manung da moi leaders me am jing ga meeting to ko da ma na ngang bada NI na pidi report si overall ma adu dai ne ba adu ma di hoji se Canada da asylum lobagi takna ba male adu pha ju pha di dina adu lurai se hoji sigi posi lak pani na Myanmar ki saruk ne sagi Shanghai province to ade India da gi khoi gi se Chochampur sida Chandel kari district khale isiga ade Mizoram ga ade maruna Bangladesh ki Chittagong hi track se sige pullaga ne ba moina hojiki Jogam natragana keno haise Jalengam haise koina yam hena soiba khoi mitei kang bo haitare ko koina masi kumai oina yengdana lairaga di ai loiba nai loina khali Mamdi keno da hujik election si stage ani ne lerise am aham da Mizoram election ma lekore December da leire di mathang da koi ge aso election ma leire Lok Sabha election hujik koi Manipur da yam kana effect to si kari no da Mizoram election si de koi ma se yam kana effect to en khale maram di keno da koi ge
Manipur da leba conflict se Mizoram gi mokhoi gi hoje ki paliba government sigi akhoi gi chief minister bangna su sagat salaga akhoi moi vote phangnana ba pot yam kan seasonary adana hoje masi gi mayam je yeng lai ta ga di December bhaw sida handaningai leitre adiga atoba amana mo je akhoi gi April bhaw da lairiba akhoi gi general election se masi so akhoi handanine ai khande ba adubo mase akhoi gi side gi tawba ya ba di akhoi tawba tai ba handan je hai tar ga di number 1 ngarang na akhoi paulub je paulub matamda maningomda nomai kapaku matamda sangai tela somda kapa matamda moina hai jat regiment lai hai re ko subject to correction ko adegi moi BSF sing lai hai adu moi na nomai kapaku matamda thingu ya de hai akhoi gi volunteer singna chongthokko matamda de akhoi rom no onjali hai ko adu masi gi poche akhoi lawba ma sange number 1 hojik sagi akhoi na sum tawba matamda sagi hojik transnational gi podam lai se masi one of the elements nateba masi never basic elements se khoi wakal dagi di khoi analysis sai de mamdi kano da mokhoina nangai tawme ba amungna moa schedule tribe tan bagi against ne hai amungna bo moi sin nam da bire mo hai ko khoi gi general na kano obi kano ST nam da bire mo hai adi khoi di moi di minority ne mo hai swaina oida padaba mayam se ngang bu se khoi gi mitei jing di madu gyan ta bani na mokhoina tawri bu se khoi lebak thuwaina bani अखोई मणिपुर थवाइना नमने हाबि खंगदना ngasai अखोई na ngasai gi thawai khubak ta hapaga kanam tan kanbidar matam da so ngasai gi अखोई gi praja mayam je chongthoga kalim ne di mayam tawri ne ba adubu nahangi nahan gi hairak pa mayam je hojikti nahangai na center na sunga ta da bane ba ngarang nahan khalistan gi potu tholok pa matam da gi kitang thawai awu wani adu gi mamang da moi UN o da I grabne UN o da I bu da yauri bani अखोई sidai ja separate administration pigera territory pigera natraga na अखोई independent country ma pigera ga na si yam taba ya da ba si yauri bani European Union yograbani adigi mukhoi kambu kharana akhoi ji Israeli masane akhoi gi oiba leba ga sem doini ka haina Israel da si pigrabni masigi mayam sidigi ek to bu yarabane adubu kari leibano khangde masidai sida ngasai gi akhoi gi interwoven oiba hai tare ko amaga yanjanna ba issue mayam sina kaimta moina ta da na leimo do adigi podu tholokpa matam dadi ngasai gi akhoi gi kaino si taseng hai tar ga di akhoi na center da leiba agency loina muk se akhoi mabuk sengena lobu yaroi mukhoisu ngasai gi international oiba podu thola kan ek tawrei ne ba nanga ek tawba yaba matam da tawdra kan da hujik tawrei je hujik tawko matam dagi di kari haira adu ta ga di nanga akhoi mitei singna ima event singna akhoi gi village volunteer singna si ba yaungna ko mathoi khubak thapaka mathoi thado ga ngasai kanna bhonari do india kan ban natabra अखोइना नोंमै लाइ बो हाइरे मुले बो हाइरे तौदना तौरिदो अखोइ कंजना ब नत्राबा अखोइ कंजना बाजी इंडिया कंजना बने अदु तागदि मोइ सुमाइ तौने ए नांगै कुकी न तौमिजि तौसन बनिना मोइ जे यामना मौ फतबम लेरमे मोइ दे तोंगानबा इंडिया जि थुगारगा तोंगानबा लेबा अमा सेम गे तौरमे ना हाइ तागदि नांगै अखोइ चोंथरिबा विलेज वॉलंटियर मयाम सिसि हौजे अखोइ जि प्राइस बिबुम थोक्तब्रा si problem doris matang sidi akhoi mayam sulaina speculation do ane khoi chapjari u tamlina ba right jaja theory jaja hai tara si yam pathonari si problem doga hai election ek mai gain to do ne khandi election there is home si yam phataba do na tackle to do na una in hozo kan sida ba mayam na criticize kan da hajig le sarkar si ngamdre hai posiam ure election kam kana do no hai sidi u de duga hai ba akoi ko ki vote hai de so ka tasen hai di mojaram de MP am khale adan lo era adan kisam kana ya sum de Manipur haira akoi chingi to kan sana karan kai population moi hele haji hele ko kin hele de khangre adan yam kana election factor yam kana oi de sum male duga oi tar indirectly kai do ko mai do na to do no hai de akoi ki se Iran le control to ni heavy ut ya na mo su puthokpa de last loram dai election yam dai sa econom puthoya kana akoi yam de to na si akoi ki mizo ko de horaga adagi asama ko de hora mathang election me asida econom puthoya hai sida hatingi you for de ya vote ka hu e akoi kana ma achievement zo don to mai to na bi mo si ta na silira kai ja koi speculation one hai jing sai hai ji ba akoi jabda ur buri na ta mina ba adu si ki possible le adu sang ba da theory mana koi gi kana sida koi gi sida lan thenari sida idea han le lan kana sida koi gi india ge against thenol lan sida cookies yaw de hai ma mo yam to na hai go to ri si meti le naga le mo yam si insurgency sida india ge against lan to kambu ni subir bhomi khani yer pa khoi gi east west center na commission do ri ba monograph ka hai chal ne ba su se ka soi to ga to no su soi to kan sida cookie em ta sibai no mo ka tri police no ka tri adu su na to ga do hai kan sida mo na han le ram control to no me hai pos le ba adu gi kana si mami si ta no wale adu cookie jang 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 hai je cookie di micham ni hai mo na lei hu da ha dei ho kan sida
su group sing se mercenaries ne na hairi mercenary hai di mo suna na ya ba hai naga control naga counterweight na ro meti ni control meti insurgent me hai dar meti polo to da adu counterweight na khoi u so khoi u kan sune 2008 ta soi do ni 2005 6 sai da khoi gi meti insurgent me kan do gi saji ta party tan thok ba adu bangai ren sa song gi tipai mo so mi tan thok ba si me to ka si su soi do dai da friction na da khana rak gi meti ga han mi jang ma ko gi la do ma gi la ho adu khana bo po tho u re na asi po su khari yaw mo do conspiracy sa chauna game plan so um le kan sa india go ni kan sa insurgency population ji ga he mo to kan sa limo ga na no hai kan sa hajiza soi do ya da na pistol to mo ya ji me ting ane ho re ada me am si yoksal la kan sa lan thena kan sa ai do wa da na kan ro khang da na soi to po ma ai de ka khoi sa liberator ris ga no hai kan sa so na me te na ko ki khana le re adu si yaw da le do ra yoksal ji ga yaw kan sa da pro in pa ho ra ga pa da ga su kona to ga soi to so le si no le shana ya no mong adu theory da ja le si se no ga no ho do pi mo si bai ka mo ho do e do ga mo se dum tu me tai